too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH aha too much GH midi edena na ama owusa ebre no ewie edure sede enenam ewo Ghana yaman mu no midi betudwa se na wo a wo hwe ena wo so tie yi betimi enye bi ewo mu na efi na no ada Thursday betudwa se Reverend Obofour ne yere Ciara Antwi nyame aye na dom asre no wasundue amonetimi nya mam yensa ewo one fight mu po ye kind of triplets ni bi no watimi awu bi no otimi say ni je sem kese pa de say efie bia sa nkwala no rem bia no ni je edemom enti say na usual thing to Reverend Obofour so otimi say ni agye ensem no ho ni agye pa ni agye wode ewusie na so members de ewusie wo bi bi odot Reverend Obofour bia de ewusie wo hwe all over social media wo bia the good comments and eba up our videos and pictures are free Ciara Antwi Obofour hono maba de announce the birth of the triplets na ya tese Reverend Obofour ni ajimu na say yehu ni say or expressing the need and say all commenting on the delivery ni and sheda ehu ye na day video bi na betodwa Reverend Obofour ejinem na utimi se papa no nani agye pa ne mam yensa na aba prekope no aye nani je kese utimi se nani agyerabo so aye nani ma ye serious o hira nyankopon da nyame ase da wo bibia waboa no ase se nyankopon aye na doma na timi enya emma yensa wo prekope mu na Reverend Obofour express ne join nya no wo sa kire se enye ho kra po ene ye vision wondu ye se na obi ka se o me de me wo ba ku yenu mi ense wie pa na ho no ametwa no enye ne vision no enye ne dream no wono de wo se da ye suma wenya no se wono oyoje obetimi very capable so obetimi handle enkwala 15 enu nti ono ne dream ene ne wo hye se wo ba wo ma 15 na eno ena himself wo ka na sofo nketu anu omudwu ho a won ti ase na ebusafo yego video ya papa na kire ne nije sofo o so mo dia o da dia se o so na ebegu o so o remfo a wada so no wonnam ana kra de wada bebre no dia jara dia elesi de bia wada bia we hia ni so mama say see our contract is at about 15 so we call it 3 area when you're ready for 15 what is that yes there was a 2 and I started 3 hours or so the nipa bia so yare ko yare sa yare we did that just stand here. Yeah, you did that? Yeah. But my batch on Aroma on Quasso. You see, do you know a tuono only didn't in a Chinese? Oma would you what to a cum Modumanina? I didn't want my. And as I mean, on that, Cabia, the more you oscillate, the more you speed higher. Yes, Papa. So I want to increase by number 4. My opinion is Obviously 4 more for Nana, 4 more for Obofour. Yes, Papa. But Aroma, Obiani once and Biaka, it be a best shying. One blue and no said, sad much at the end of the man. Oh, wait 3 seconds. Let me my boy in party, man. On the so for coffee back to send that. Oh, Mono, sir, Mono. Me na meke kom ho nsam hye wade na me so me nka na sade me pe no me ka kakra na me magya kakra but then so for me she'll be happy or not because I think what the battery appearance na wo matre e na wo hye dade 1 hour 3 dia me nya ngomwe Olumai Olumai sasa Poder me se on Quasso
What's that? Oh, a town for Yami. Blow. Minyanka or Minyani. Abraham no say. Yamedo don't know. A man or canina emuasu. And I'm say I come and nest back. Okay. Do say what you money coming with you. My friend, you don't there'll be what you in your master. Everything for and no and a reverend no Eddie at one was say. Send a meeting as a pan dear. One of the one fat will be at some cry and yasem. One no send the eerie, Obofour, Ciara Antwi. It's me at the one appearance. I will matter. I won't get it when you said at Debia that day. So won't collateral the 3 appearance. Okwana back home. Oba come you know, you know, come and sana, me and sana say, Neary Obofour 8 me the 1 appearance. I will me and son. Then no chance say, and nunti will try what that be that only a crowd, a reverend Obofour the new master. So who knows say when ye now when I okay can I say now so for no money in your drink a big percent come on cut in the shot or a so for tossing you know, and then can say or say, send a Jumano to man in Tinkebeya. Won't you just so a reverend put a stop to him say or catch and say. When you go point no achen do onye de ohun no say 15 no ebeboa say na ire etimi call the 33 no de so to aso sa na ni 15 badge no wo betimi enya na so e ko enim no ohun say eye ne ire Ciara Antwi no no e no ne te ono e na ne ire a wo betimi awo ne mama no to betimi na fa dwen ana esi ginaye e wo nsem na wo ka no obetumi aka say obewu 15 mu na so ne ire amp no so a sentimi be mu sa nti watch phone e the friend ne ire Ciara ebisa na adwen a wo esa emma 15 a ono reverend Obofour wo pet say obewu abewi ase na say e na ne ire so eje so But where's that? No, be serious. Oh, you know, Mamma Cassette. you can't believe it coming about. We will love you. You love what? Me. Huh? Oh, yeah. Ciara. Hello, so for me. As I say, making a TV soon, I'm afraid. Me person ka to manage in we are me shanya mo me kan ho bi na kan o se odi o se Ni mo asem ka ti o be ka bia na uni wa se ka sen ka o be sa wo bi m o ka si asa mo bi bia be sa wo ishan ka wati so mami awo mo se eya mba me se awo ya nana boni e tu ho bia ya na so me wo mo fu ni no ani e tu ho bia ya ba ya o mo fu ni no eya me mro fo nti mi mo mo me ni aji ti awo ya ho ya nana cha ai etu ba sa wo bi ma na owi o me wo su de ku Ghana ha da bwa Ghana nti me ba wo su de ku Hawaii well my agenda is 15 we agenda 15 so I want to them kind of 50 na ku ko Nadia, at 15 in the dozen. and also the 50 de dosto I got 5 nights, I got 10. mi pacho o de pacho se me nya na branch amount me nya Accra branch amount me nya Kumasi branch amount and I tell Ottawa make a branch do de me pay 2 branch account I love you so much.
You be preaching me, we have a for what? Ebusafo say Reverend Obofour one ne yere de odo pa de wo mu ni modo die enti wodo no mu di ni sa odo pa no mu di ni sa hye enkobo mu di ensem mo ka otum say efie onom de onfie ho ebe ye de enije ewo fie ho because wo hwe a eye adwen a wono be ma no afa se opese wo ma 15 no ultimately said from the way on na ere na airborne komo no but so hu na ere no ejina ye a obesi afasa ensem no komo no krampo enije mu no mudi obi se na ere adwen afa ho se na wo cheche mpo de ye asrese no ultimately say enije e wo mu fie ho pa se si ade de wo mu fie ho aso enije red light enije pa e no wo mu je eni de mu no Reverend Obofour utie na ere ne kase mo ka se branches there woman be pan send na sibet if you ask him there ebi ensida head to my branch will produce dada Accra branch will produce dada Kumasi branch will hold dada America branch will hold dada so obisa pay 2 crack count say what me say ni no I ready say ni kunu no be committee nko dia say ni kunu no pen kwa ni kunu no pa wona ne be ya adwen no wa wumienu aka ho e de ama no ntim say eye nije ene ntiase e de wo mutem wo to de eye fe pa kire say o bibia e da so wano na so mo koso a edi wo mo be ya o ma wo mo fofo no tese wo mo to edi ho nije no eye say de ni ebedi o che be wish them all the best e wo awo fofra e be piem wo mo fie no yakopon hira enkoso a entongu wo mo so no mo hu nakopon eni onyam sa say nim center for de omuni enyonyam ene nhira enenam nti se wenya ho miensa nkwa de na embo ho miensa emma one ne fiefo nia ebusafo mun stay tuned o tuma GH aha ne the Reverend Obofour ensem no ebesi ade bia wo fa eye ensem we bia betimi eya tudwa e wo tuma GH ye comment section ebiem so no emma we refi self share video e de ma dofo wo bibia no so ehu de eko e wo ye my Ghana emu midi edena na ama owusa ubetimi afollow tuma GH our Instagram handle at @tumagh_. Share video is na mechanical no. Aha and remember me kwan am djumede no esi makram.